Guhaye ikaze wakoze subscribe nawe turakora subscribe, iki nicyo gihe ngo tujye tubana mu gikombe cy'isi umukino ku mukino. Uyu munsi hari hategerejwe umukino wari guhuza ikipe ya Norway ndetse na Cote d'Ivoire. Umukino watangiye ku isaha y'isaa moya zuzuye zo mu Rwanda. Ni umukino wabonaga ko ikipe ya Norway yari ituje, ubona iri gukina agapira gake gake, ariko ukabona Cote d'Ivoire nayo iri gucishamo ikataka igakoresha impande zabo. Gusa half time yaje kurangira igitego ari igitego kimwe cya Norway cy'umusore wacenze defense yangizaga ashashatu mu izamu. Igitego cyaje kuba ari igitego cyiza cyane. Ikipe ya Cote d'Ivoire ntabwo yahise iva mu mukino, yakomeje gukina ibintu byayo yari yateguye. Gusa half time yaje kurangira ari igitego kimwe cya Norway ubona ko ariyo iyoboye umukino ituje. Wabonaga ko umukino wa Norway wari wubakiye kuri uyu kapiteni wa Arsenal Odegaard niwe wafataga baro akazitembereza imbere, akazitembereza mu mpande ndetse agasubiza baro inyuma. Ubonaga ko we yari gukina free roll, ntabwo ari wa mukinnyi uko muzi muri Arsenal akunda gukina. Noneho yari yirekuye cyane kurusha uruhande rumwe yabaga ari uruhande rw'iburyo, urundi ari hagati, urundi ari ruguru. Ubona ko yisanzuraga impande zose akagerageza kuziha baro uko bishoboka. Ubona ko ibi bintu byafashije ikipe ya Norvège kubasha gukontorora umukino, kubasha gukontorora hagati. Buriya Odegaard yameze neza adafite imvune. Abantu muri Arsenal baramuzi kuko ukuntu aba akontorora baro, abakontorora ikibuga, akamenya ngo iyi baro mfashe ndayikontorora, menye uwo nyiha, kandi uwo nyiha ngomba kuyimuha ari muri position nziza. Ibyo bintu Odegaard arabizi, nacyo cyatumye Arsenal imukinisha kuriya, kuko azi gukontorora baro agatuza, akamenya ngo ninde nibuze guha baro. Ibyo byabafashije gutuma igice cya mbere bakiyobora neza, ndetse ubona ko Cote d'Ivoire kuza kwishyura biri buze kugora. Igice cya kabiri Cote d'Ivoire yaje, ubona ko ije nayo ihinduye imikinire, ihita ikora remplacement yihuse, ishyiramo wa mwana wa Manchester United Diallo Amad. Ubona ko Amad akimara kugeramo, noneho impande zatangiye gukora ari ebyiri, uruhande rwa Amad n'uruhande rwo hepfo. Ubona ko noneho ikipe ya Cote d'Ivoire itangiye noneho kubona umukino, kubona ibyo ikina, kuko uri kubona Cote d'Ivoire ikimara kubona Amad yari yinjiye, hahise habonekamo umwuka mwiza. Abona ko batangiye gukireya amashansi menshi. Mu munota nk'uwa 65 Amad Diallo bampasa baro, aracenga defense yose, ashyiramo igitego cyiza. Iki gitego cyari kuba cyiza cyane iyo ikipe ya Cote d'Ivoire ikomeza. Ni igitego ubona ko umuntu ukina mu ikipe ikomeye kuko aba yamaze gukora mu buryo buri mentality, kuko ukuntu yakinnye umupira agacenga defense wa mbere, agahita yubura amaso, agacengwa kabiri, agahita atera mu izamu. Ubona ko ari ibintu by'abahanga nyine by'abakinnyi bakina mu mashampiyona akomeye ndetse no mu makipe akomeye. Match yahise ikomeza ari igitego kimwe kuri kimwe. Ubona ko Norvège kwishyura nayo biri buze kwigora. Ubona ko Cote d'Ivoire ahubwo aribwo ibonye umwanya wo gukina bya bintu byayo. Ubona Cote d'Ivoire itangiye kwataka, itangiye gusubira mu mukino neza. Gusa baje gutakaza umupira mo hagati, Oscar Bob awupasha neza imbere, abakinnyi ba Cote d'Ivoire baza kurangara, bafata umukinnyi umwe, bibagirwa ko hari Haaland baro yayidepoje. Nta kibazo na kimwe Haaland yigeze agira. Haaland abadepoje baro ku munota wa 45. Match yasaga nkaho igiye kurangira ari 1-1, ubundi bari kujya extra time, nuko birangayeho gato. Haaland abatsinze igitego cye cya gatanu. Ubu niwe top scorer wa kabiri muri iki gikombe cy'isi. Murabizi ejo bundi igeze gutangaza, aravuga ati mfite ubwoba ko Lionel Messi ashobora kuzambuza gutwara Golden Boot. Golden Boot ni igihembo cy'umukinnyi watsinze ibitego byinshi, ni igihembo cy'umutop scorer. Ubwo rero yari kuvuga ati njye mfite ubwoba bw'uko Lionel Messi ashobora kuzambangamira. Yujuje ibitego 5, Lionel Messi afite ibitego 6, Haaland Mbappe afite ibitego 4, Dembele afite ibitego 3, Cristiano Ronaldo afite ibitego 2. Ese ninde uha amahirwe yo kuba yazegukana Golden Boot y'uyu mwaka wa 2026?
w'igikombe cy'isi. Uyu munsi hari indi match ikomeye itegerejwe cyane, ni match iri buze gutangira ku isaha z'isa tanu zo mu Rwanda. Ni match iri buze guhuza ikipe y'igihugu y'Abafaransa ndetse n'ikipe y'igihugu ya Suède. Ikipe y'igihugu y'Abafaransa yazamutse mu itsinda ari iya mbere, ikipe y'igihugu ya Suède yazamukiye ku giceri ari ikipe ya gatatu. Ntabwo nibaza ko Suède uyu munsi hari ibintu byinshi iri buze gutanga kuri iyi match. Ni match itari buze korohera ikipe ya Suède, ni match iri buze kuba igoye kuko nk'uko mubizi ikipe y'Abafaransa, Abafaransa bari mu makipe amwe meza dufite aka kanya, ari mu makipe ari kugerageza kwitwara neza, ari kugerageza gukora ibintu bidasanzwe kubera ko Abafaransa murabazi, ni Abafaransa bategura, ni Abafaransa bafite ikipe nziza. Ibaze gufata uruhande rumwe ugashyiraho Dembele, urundi ugashyiraho Olise, imbere ugashyiraho Kylian Mbappe, hagati hariho Tchouaméni. Ni ibintu bikomeye kumva ngo line up ni gutya ipanze y'imbere, tutarajya inyuma, tutarajya mu muzamu. Ni ikipe y'igihugu ikomeye, ni ikipe y'igihugu ubona ko ifite inzira zoroshye zo kuba yagera finale. Ni ikipe y'imerita, mutazikanga kubona ikipe y'igihugu y'Abafaransa bari buze kugera finali bakazahura n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Ibi bintu ni imibare ubona ko iri kwerekanwa cyane. AI yakoze logique isanga ko bishoboka cyane ko ikipe y'igihugu y'Abafaransa ishobora kuzahura n'ikipe y'igihugu ya Argentine. Gusa akantu kamwe mugomba kwibuka ni kamwe, ikipe y'igihugu ya Argentine nk'uko uriya mupfumu yavuze ko ikipe y'igihugu ya Argentine izakurwamo na Cape Verde. Nibiramuka bibaye ku munsi w'ejo, ikipe y'igihugu ya Argentine igakurwamo n'ikipe y'igihugu ya Cape Verde, muhite mwemera ko ikipe y'igihugu ya Portugal ariyo izatwara igikombe cy'isi. Muhite mwemera ko Cristiano Ronaldo agiye kwandika n'amateka atazigera yibagirana. Ibintu ndabivuze, mushaka ahantu mubyandika kuko ibi bintu tuzabikenera, mushaka ahantu mubyandika kuko ibintu ndabizi neza. Nibiramuka bigenze gutyo mbivuze, mbisubiremo neza, ikipe y'igihugu ya Cape Verde nisezerera Argentine, muzahite mutekereza ko wa mupfumu noneho ibintu bye bikora. Muzahite mutekereza ko uriya mupfumu ashobora kuba yarabonye uko igikombe cy'isi gipanze. Bivuze ubwo ko naramuka Cape Verde isezeye Argentine, muzahite muvuga ati igikombe ni icya Portugal, nta bindi bintu, birarangiye, umupfumu yarabihanuye, reka twemere ukuri kwe. Ese wowe uratekereza match igiye kuba ari nde uri buze gutsinda? Ni Dembele, ni Kylian Mbappe, na Olise, ninde? Andika muri comment, nibagiwe gusharinga niba wakunze iyi video. Ciao ciao.